producer, a musician from Nigeria, very talented. Some of his works have been mentioned, and please look him up. Ken Eric Ugo. Thank you very much, Uganda. It's a great honor to be here today. Honestly, I am really happy that this is happening because this is a great open door for African theater. Before now, I did not take my time to check up Ugandan theater, but with what I've seen on ground and the organization, I can attest that there's a vibrance around performance in Uganda. And for that, I say thank you for keeping it alive. I am here courtesy Zubedde Yantalo. I want to thank her for bringing me to Uganda. I want to thank the National Council for Arts, the National Theatre. I want to thank everybody and every organization who is part of this event. I promise that this will be a vista into more collaborations. This will be a platform where we can explore more younger talents and see how we can interface, because Africa, like he said earlier, collaborations opens doors for major industries, and that's what I think we should begin to tap into. So I'm hoping we're going to have a great experience. Namkwakula is going to be a huge success. I'm calling on all my Ugandan fans to come out on the 18th of November 2023 at the Serena Hotel for this great performance. I tell you, it's going to be electrifying. We're going to have more time to talk about acting and trainings and coaching and classes and collaborations. I just want to say thank you. I'm honored and I'm glad I'm in Uganda. Thank you very much. So katikati kabuzo tugenda mu just a little bit of before we hand over, allow Kingsley to say something, because he has helped our guests of honor to feel at home. This is our very own Nigerian Uganda. No, you are no longer Nigerian. Please break the bond. You are officially Ugandan. Everyone. I would say yes, I can pass as a Ugandan. I've been here for over 5 years now. So I have 3 Ugandan names. Mugisha, Okot, Chiwanuka. So it's been wonderful. It's been really amazing being here in Uganda and working with, I call her Nanjuma because we've met at the set of the honorables. And her character is Nanjuma, so I've always known her like that. Zubedde is just what you just call her. I'll always call her Nanjuma. So when she reached out, I have this thing that I believe in Uganda entertainment industry, especially the movie industry. Being part of it, I have loved my experience, and I thank everyone that has made it easy for me to work here. I see my sister, Stella Nante, who's going to be part of this amazing event. She has been wonderful. Dr. John Segawa he's a father. That's what I can say. I thank everyone here, and being part of this is an honor, it's a great privilege to work with Uganda and Ugandans in the industry. Bringing my brother here. The truth is, I'm an Igbo man. So I can't break that bond. I can't. Okay, so I forgot to mention, I appreciate him. He actually facilitated the meeting between myself and Zubedde. That goes a long way to show how much I love Ugandan industry and entertainment industry, and how much I want to be part of it in its growth, development, and more collaborations with Nigerian actors, actresses, and I believe we'll have something more in the nearest future. Thank you very much. Okay, now we will proceed to receive the questions from the media and the bloggers. I repeat, we are live on Muzannyo in this festival. But sinafuna answer, no answer.
nsaba gavumenti ya Uganda nga bwe muwagira abayimbi mutuwagire nga bwe muyita abayimbi mu palamenti nga n'olumu ekituufu kye babatwalidde tetukiraba ne mubawa amatu ne mubawa obudde naffe tusaba mutuyite at least tubalaze nti we can. Theatre is still alive, theatre is here, and we are willing to work regardless embeera gye mutuyisaamu. So ba theatre practitioners mbasaba bwe mubanga mwagala theatre yaffe eyimuke nze benkoze nabo namukwakula you guys ne bye mukola temubyagala tubegayirira bwegayirizi mujje mu rehearsals. We can't make it nga bakyabegayirira to come for rehearsals. We will not make it, guys. We kubanga babegayirira bwegayirizi to let us come and do a production and we just beg you to come for rehearsals. We cannot make it. We can make it nga buli omu ayagala kyakola. Ne bakugamba jangu sawa 8 n'otuuka sawa 11 oyagala competinga n'aba Nigeria. You will not. Nga theatre akyali side business gye muli tetujja kikola. Nga tukyali disrespecting directors, writers and producers, we will not make it. Writers and producers make us who we are. Let us respect them. Twagale kye tukola bwe tubanga twagala competinga n'abantu abalala, bwe tubanga twagala okukyusa buli kimu ekiri mu theatre, twagale nnyo ekirala tuve ku analogo mulembe bwe gujja tutambule nagwo. Bwe babanga abayimbi balanga bivulu ne bayita aba media ne bakola press conferences aba theatre tukole ebyo. Tumanye nti industry ya music etambula ne ya theatre etambula kuba buli omu yeetaaga munne. Kuba n'olumu wesanga tukozesezza nnyimba zaabwe mu mizannyo gyaffe. Naye babanga bo bataddemu amaanyi mangi nnyo nti Shamim bwe mba nina 18 nga ndi muyimbi Kenza agenda kunteekayo, gundi anteekeyo, Jasmine anteekeyo, Spice anteekeyo, buli omu alange munne ng'aba theatre bw'omanya nti Shamim alinayo ku 18 nawe ogenda teekako Muzannyo. Nga mmwe bennyini aba theatre mmwe mugenda okugamba katulinde Serena flopping naye ng'oli wa theatre. That's being dense. Kubanga singa sifuna abantu ne bakuba ebifaananyi nga theatre nkalu ne bwona ogukola teri agenda kujja. Even the grants that twagala mu government, they can't give us money. Kuba bamanya nti industry yaffe tekola. Let's come together, ffenna tugambe twogere ekigambo kimu theatre ku ntikko. Bwe mba nina omuzannyo ffenna twekwate wamu ate temusaba tiketi za bwereere. Twekwate wamu tugambe nti 18 tujjuza Serena nga ba theatre practitioners. Bwe tumala ogijjuza tutwale ebifaananyi mu government tubagambe we can do this guys. Support us. But these guys will not support us nga balaba tetulina bantu. Government yaffe eyagala bantu. Eyagala kulaba naye efuniramu wa. But abavubuka ba wano bwe tubayita mu theatre wano nabagamba bw'okola research theatre yakolanga from Monday to Monday. Kati tukola theatre Saturday ne Sunday nga mulina abantu 30. Nze nzekka wano akola theatre nefuna abantu. Yes, and the only person who can stage a play and I get the full audience. I think I was a sudde 15 nagobe emitwalo 2. Theatre lovers are expensive. Theatre lovers batuula ne balowooza. Theatre lovers babaze obumoza birowoozo. So they can pay 50,000, they can pay 100K. Singa naffe babasasudde 10 tubawe ekyo kye basasulidde. Guys, let's rehearse. Tukole stories entuufu. Muleme kuva eri mu byalo olw'okuba you have passion for talent okwata akapapula kowandiike ojje ku national theatre bakwe stage. Nsaba aba UNCC omuntu bw'aba aleese script tugitunulemu. Bano be basinza otugobera abantu mu theatre. Eddakiika 3 tuli ku script tetunabategeera gyeraga. So if we want to make it tugambe nti industry yaffe eri waggulu buli omu tugoberera amateeka ga theatre ne audience yaffe tugiyigirize amateeka ga theatre naye nga naffe tumaze okugategeera bwe babanga bakyakuba anthem ng'omuzannyo gogenda tutandika actor n'osigala ng'otudde tonnamanya ki ky'oyagala. Bwe babanga omuzannyo guba gukyagenda mu maaso n'oteekako TikTok n'olaba nga n'omuzannyo gugenda mu maaso nga naawe oli actor mukwano ddayo ewammwe mukola ki mu theatre mututidde theatre tunoonya abantu bajje tubaleeta be mubagoba. So bwe tuba nga twagala mindset yaffe ekyuke tugambe nti industry gye tulimu ekola ssente tubyagale ate tubiteekemu gavumenti tugirageko nti nno tusobola okuteekamu batusange ku mugendo.
tujja teekamu wetulaba tugwa mabanja munakasasula nga tufudde kuba kyemmanyi wemba nina amabanja kati singa abantu bane bansiba jeno sali misala ajja kujja asasule kuba olaba yawadde abasisikayo abakunafa jazitula at least tubalazeeko tusobola okukola kyemmanyi ne President Museveni ayagala nnyo abavubuka okukola batuwe ku ssente tetuli bulungi bannange ssente zonna tuzitaddemu embeera gye tulimu si nnungi tusaba ku ssente nga ba theatre practitioners tusobole okuba nga twongerayo kuba abantu bangi nnyo abali wano tulina abavubuka bangi nnyo abatweyunzeko okuba nga ate tubakozesa naye mukwano akasente we tugenda okukajja tetulabawo omusolo mungi we tunaaba